se upu teitai nei tātou le nei tūla fiafi. Mai le lautusi salamo lona matao pe lua sifurmane lima. O le whai upu mua whapea lona whaitawina. Io vai, o te whaanau nau ia te oe malau loto. Io vai, o te whaanau nau ia te oe malau loto. Se upu le nai teitai nei I tātou le nei tai au atuai fo I mane nei aso. Ma le fiafi fo I ma report I eiro tātou ni sāvalinga. Wauria mai e tātou le tai au fau le Atua. O le aso fo I wa ia whaia mo I tātou te ori ma fia iai. E moni lava I sulu mai o le masina ma le la. A e le tu fatasia fo I lea ma le malosia sulu mai o le tai au mai le Atua. O le mana lea o lona au ma malu. Tātou te vivi ai ma whaafitai lona alofa ma lona angalelei. A wā mea umalava wa ia whaia mo I tātou. Tātou te wala au I a te ia ma le whātua tua I a te ia. Wā wa ia whaia o melelei uma mo I tātou. Tātou te tangi fo I le tua. Ia iai lona alofa ma lona angalelei. Awa ne wha mai nai, awa ne I wha mita nai I tātou. A ia maua e tātou le loto wha anau nau. O le loto maulalo I le tua. Le nei tūna fiafi ma le tātou por kalame whasaloina. Au iai pēra sa sulu le la ia te o tō le nai tū o le kerope le nei tūna fiafi. Whaftai pē le tua lo nā lofa ma lo nā ngalelei. A wā mea silisili wa ia whaia. Ia wa tātou wau lia mai ai o le tai au fau I a Yesu Keriso. A wā wa ia whaia o melelei umalava mo I tātou. Tātou talo. Le tualo mātou ta mapa ia. Ta e la wa fiolo mātou nei loto. Ai mātou te tari tonu fo. E le ma whaiona e whaiosinga luenga ro mātou nei loto. Pe au noa I mātou. Ona tu inatu I la wa fiolo mātou nei loto. Whai ere pule o le tangata lo mātou wali ie. Le ala lea lo mātou ta mātou te sāwali vali atuai. Ma le loto wha anau nau. Wha mole mole lo mātou wali ie. Tai oe le mātou nei sāwalinga. Waulia mai e mātou le nei aso wha popoina lo mātou nei ola. Whawhitai I lo wanga alofa ma lo wanga le lei. Whawhitai lo mātou ta mai whi au mga ruenga sa whatasi atu iai. O whanau ia awa onga. O a inga fo I sa whawhengai ma le tausia ino lau o loa tāua. Ai renga te lea. O mātua mātatua lo mātou ta māpa ia. Mātou te talo I la awa fio. De lingi mai le ngang pa I o la awa fio se tonu ia te mātou. Ele na o le nei tū. Ai whape nā le lalo langi atua lo mātou ta māpa ia. Ina ia talia e re tangata lo mātou ta māma whātua tua ia te oe. Ngalua pe la awa fio lo mātou ta mata yala oe. O fuafuanga matau walumanga o le nei aso. Ne tuolo mātou ta mā. Mua au muri au la awa fio. Au le nei tu la fiafi lo mātou ta mā. O lo whangia wha mangalo mātou se ma whāne tonu. E le suafo Yesu Keriso. O lo mātou wali I mare whaola o te tatalo ma wala au atuai. Amene. Iore a taina atu re pesere e vavai ai foi o re tātou por kalame re nei tuna fiafi ia on taliu mane Manuia mai le lofa maranga le leo le li tātou whawhiroa I le suafa pa I o Yesu Keriso. Ia usamai ala whafonga I le pese o saunia ma oto. Tamalo whawhaafafunga Leo lenga ni lenga mapala-pala Olo o whaasa tarulu alu Ile te leo taimi mas Ai le mutai lulo whao leo maui leo la Male sa olo tonga Le taulanga e tasi e afe Ile fatu sai nei se taima Yesu, whawhitai lulo whamau Yesu, na ema liu na
tanga na e tongi o la lelo lani olo alo fau matalas Yesu papitai o alo Yesu na e maliu na e tatu oh amore tangata Yesu papitai o alo Wana o Yesu e mawele filemu leo la e whamamau Wana o Yesu e sa o aia u whamangalaunu Yesu papitai o alo Yesu na e maliu na e tatu Yesu papitai o alo papitai tama Ia e whatalo whatu le pa ia mal mamalo la tanu mwhaia na mafuta mai le tato pol kalame. Ia whaftai la vale lofa mareanga le leo le tua. A wā u mawhaie o na tato whelua i le Manuia. I le vi inga o le alofa mareanga le leo la na fio. A e whaftai pe lava i lo na alofa anga lei. O ia tai maisi o tato uola vai vai. I le nei tu la. O le tato pol kalame e whaingo fia lava. Yo e pei o le wha marasi au mo i tātou o wafe au mga ruenga ia mare vai aso fo i wa tuanai. Pei o le ala le nalo o le tātou mafutanga le netu la fiafi. Ia ma vele mwhautuanga la iti fo i. O wā fo i le tau mo whainga o le tātou whi au mare ngā ruenga pei ona masa nyai. E whatalofa tua ia te o tō umalawa i lunga o le Facebook ia le ngata i lea. O lunga fo i o le YouTube o long whaia na mafuta mai le pa ia malma manu o le tanu. Whaftai lava. Ia wha malu atu ia lina liu le whatasi mai le tato por kalame malo se fu Manuia le ni aso. Whaftai lava. E walai to acknowledge a Ron Gill. Ia, praise the Lord. Ia, malua paklech. Malo lava le whatasi mai. Salamo lusu malima verse 1. Whaftai tele lava le whatasi mai. Falensione. Tuila epa. Ta alofa lau sunga Pastor Fagalilo Samuelu walpopo tuawa Matafeo. Ya Manuia le au le manai la mo nanga le fiafi. Manuia lava. Ya fa Manuia to fo ya te o umala le nai tu. Ya fa ftai tele lava le fatas mai le tato por kalambe. A o ilungo le awala le nei taimi ia. Sausi taimi ia ona farangolongo le tato por kalambe ia pe ora Filifilia le nei tuna fiafi. Ai o le atatala tato por kalame se tu e tara nola i titi lava i le tūlanga wa iei le whamai. Le siama le e tono Amerika i le nei vai tau. O tono fo e to tele niso i tātou o lo malama pia ma wharangolongo pia le tūlanga o iei le whamai. Ia i le whamai ia e alu pia lava i lunga. E pipisi pia lava le whamai. E ai foi le tele o tangata ua whainai o lato soifua. Ia o nisi foi ia o loo whapena o na ICU mwhane mai. Ia o loo a fia foi i lato i le whamai. E whautua tua i le pa ia manu. Ia o Samoa. Ia po whelava o loo e iai. Whamole mole whailau tui. E au ngā le pui ai lo soifua mlo mola. Le wo mai la tātou le aso tolu le nei o le influenza. Le la wa iei tātou a o le pipi i mai la ia i maritauta. Na wa aila le i vaenga nei e lua. O le onga i o le fasi el delta le fasi ai. O le vai temi peto sili fo nene whainga tāi tangata mātua e mai se ala tunu nei o Amerika. Ai se a ono le temi le nei.
e tele nā whaina ilo lato soi fua le flu. Le flu lo influenza. At least 5,000 or 4,500 people die from it every year. Tangata matua. E whio lo lor fase si nā flu i al flu na wa levanta te tono lau langi nei se te lau lava. Le lawa pipi I maila ma le delta. O whaatasi la tama I e lua. O ila. E whaisi na o ngaonga o le fase le delta le fase ai. O le delta. E mafua mai lea I le tele o wha mai ma masiama e tu tupu mai I le wha mai I le COVID sumariva. Pei e mafua mai le wha mai lea I le tele o siama e tu whaatasi o na sau whaatasi lea. Le string muri le na sau o le wha mai lea leo na sau mai Kalampia o le mu, emiu, a moso teimi I whaitau I ai. It's 41 days per le release at wha mai lea. O na tutu mai le valu aso le sawa o le circulator tamale te tonu. O le whaingatai o le wha mai le nā, o no le asu e lava, po le ase vaccine e ao ngā iai I le wha mai le mu, le variant le sau fafo. O le mu lea, le sau mai I Kalampia, le ala wa awhi ai le tele fo tangata I tono Amerika. Ia mataulia o South Africa le na oso fafo se e mai ai. Ia oso mai oso sao mai I tonu ia Intia, le Delta. I le foto I oso mai tonu ia Afrika, to sao mai tonu ia Kalampia. O vaenga na taun tato matamata vava ai ai, tau se le loso e fua maloloina. Tau se le loso e fua maloloina. E o mato wha mai nei, ai sau wha mai fau, ai sau si ama fau nei. Yo le ala foi le na e fautua pe ai foi le tato o mafuta. E au ngā foi le fai o le tui o le fulu. Talu no sau mai Samoa. Fatu a lima ne tau sanga o tui ia o le tui o le fulu. O le fulu lea. Matua le fefea I le fulu. Aina tasi e le fautua ina e la o mai fai mai vai. E pui ai o tōtonga pia e maua le mai lo le fulu ai ve vela lo tino o le fiva. Mai e tamu fai o le fiva o le leanga o le wha mai lo le tamare o fiva. E pei e mu uma I ato tonga o tangata ai is a double work or triple work. Organs o le tangata e tamu fai e te e ato le siama le ton o le siama. Ia pela o nofo mafo fau e wha pēro nala ia le leila. Tui loa. I le la wali mani tau sanga ia le la ia lu mana ia la tamo la le lei lafa. Ai paula wale whai ai te tenga le te mini mo tātou a whapere I whaia sou tui. Toi mafo fau. Toi mafo fau e au ngā. Yo e peio na tātou vai nei whanau ia o onga le te mini nei. Lewa a mata on tala no ina le mandatory tamaiti mo le tausanga fau. E tui ai le I o lato tui. E whai lato tui le o le wha le vaccine e pui ai I lato. O le mafuanga o a tele le PC o tamaiti. E mo I lava I le mamai erto o tele ai vavi foi na PC e tangata matua. Yo e peo le winga le na. I mind you la a tato vai e le sauar wha mai leo sawa nei. E le te lope te o wha o popo ia I le immune system o tamaititi le tui pepa mai le tamaititi malong tino. Le tui leo o coronavirus. Ai se tato wava ai pe lava po feo I eiso su enga olo tatara no e scientisi. E ulava na te o wha pe wha o popo I le pepa tui o tamaititi. Ona e matautia I o wha matautia o tawa aifo iai nisi o nei o wona mamai I le wha mai lea. E ai whawhtai le tua, mamai sao mai la tau. Ia, a o la tau fo I leanga o la tau fatu o mama, I o kidneys, mai whapena, ia o le suka. Ia vai pule lo whalava le li, e mo ia na mamai e na umana tau tui.
ia a sa whaonga ina le leila vai le tua. Lala ua maa losi latu tino ia i mawhaia latu tino. Ona pui pui tō tonga matu lei e se wha mai mai a te latou. E aonga tele, i le vaai fo i le anga i luma, i neo i le soifuanga ma le o langa o lo iai. Wai toi titi ne fo i tato va etu i Amerika wha pia e mawhai o na whaali lau pepa fo i leo whai au tui, o na mawhai leo na e lele. Ioi, a wha pele i whai a so tui e le mawhai o na e lele. Pea wa amatan tato matamata tu e tu langa o le tau mawhainga o le tau mawhai ai. Ioi, e sa o vale leo sustai. Ya sa o le ia se malo nis. Sa o le whalenga. Ai e se le vaai fu e tātou ia. O lau bawa vaai e tono le wha mai lea. Ono lo te lu ngāri whale oti. Vai e le asa le aso mal tangata e watu e a fi pepa ila. Se tu lau lava. Ai mase le tangata ia mai New York po fearful i le stete au mai ai. Mai lungo va lele. E tele o manatu le e tupu pe lava i tonu mataulia. Ave ese tātou le mele o le polo kiki to tono o ta upu le coronavirus. O na malama le lei lava le o tangata i le mta upu. I le se mea wha polo kiki. O le life o ola o tangata i e tala no i ai. Ai ala na osa wha polo kiki wha pia. O no lai su e ei vouta tangata ia. Le tala no awi tono Amerika. Ai atu usao lava i le loto o mta upu lea. Wavala to tero Amerika na fioti ai. Ia o fo i le langi. E tamo whai lor tangata e mix Atua le mata upu le ma porkiki. O tiro le stangata. Ai atu usa o lava wa pe whai ngalwe ngā fo mai mari fo tuanga lo au mai tutono o le porkalami fo i le ar CDC Amerika. Ma le WHO e ma whai e tangata na malama mai. O le tera le fo tuanga wha pe i rato au mafuta. Ia manisi o muli mai. Tau whai tātou e tātia i a news i a saul Facebook e ave ese. Awato te whai tau e news na. Those news that comes on the Facebook, just be mindful. Those are outlets, is not true. O outlets na i le te tauntala no iei o tau ma tātou, ma whai tau iei. Mea umare nā. Ai taunga e copyright tamana tu e tu kongo ilunga kuko. E pēno whai atu, e sauloa i ono o ono, wha o wha, lua o lua, nei wha pēlea. Whai atu sero le mai mawaro, taimiri in whai tau wai, so le pepelo nei mea a. E ala na plan ka au wha pēna, o rona winga, o mea o lai wawe ese umarikuko mea se sei, a lai wha asao mai tonu le Facebook. Mai e mana tua fo. O le lalo langi a tole lai whailato manatu i eid wha mai le nei. It's the whole world. Whoever wants to write, it's so easy. You can go online and create your own blog and make your own news. It becomes so real, but it's fake and it's wrong. Na maile fasa seri ma fo favore just tangata. You know, I fai tau le news o lati tari tonu iai, la e te iloa lau local news. Ma le soi fua malo lo ino le county la te iai pori tu malo. O mai nā lau whai tau e nofo e toi mata le lei lava iai. Ona e maua le lei lava leo le iunga, ma le winga. Ma e fo i le liso le nei au nanga e whainga luenga fo i la toi. So soani fo i le caretaker, whale mai. E marama lama e fo i la toi whai tau fo i la toi, wa e marama lama peaceful. A le mea la leo leo so tātou na ki liki ale ads fo le sau mai i le Facebook. Toi omi atu tu omi malunga le Facebook atu e whaitau. Ia alu la atu al whaitau. Ai le lol mena o la atu si mai oi Afrika. O la atu si mai Rusia. O la atu si mai oi Samoa. O la atu si mai whea. A manu tua. O tangata nero la to whaia le mene. They only do it for money, but they don't care if it's going to hurt people or not. As long as they get what they need. Pea saole la to brother. Lala na o le whainga tai o le tama whai ara to o tero tangata i e tau
against the Facebook i le allowing o latu outlet e sau. I le allow e latu news ni e te tauna siaki le e latu e le tu ua i le public. Ioi. Ia pero mena e vai e fo i le loto e le taimi i le lofa. Ala fatu sa ola. E se asa waru fai te vatu le sau news na lunga Facebook. Tama i maua na le omia ia show less, delete, faad. Mai mau taimi. Wai le news mo i news nga sau mai tonu ina. E te fiua e su e mena o me pepelo uma mena sau nga tonu le Facebook. Ai alu le lei, vava ai le lei tala noa i lau fomai. Io e tala noa i lau fomai. I le are tūlanga na yellow soifua. Io e tala noa. O ana lei la, ia, fatu a nafi. Ia fatu a fai ere tu yo se utinai sa mo, wa iwa sfurtau sanga. Fa futai le li. Ia matala noa ma se utinafe mai, ia, te loa. Na fai mai ia tala na i fomai na o mai. Ya mantua fo o se tinai fo mai na te lo fo ia la tau mantua ia le vai taimi fo mai fo ia mene o vaccine fa penei ma ia na fai mai la vai te o te ale ni nivolo ulu pe o so la titi lo le vela ia pe afu ia pa wale na ia o man fai lan tus fu ma 5 minuti sa malo lo ai ia tu walo no fale ia Nofo fuate o fe mai ia te ua saule vela le umia saule vela ia wafu ia to te se atu molon tino ai was fulta usanga le matua ia ai maua i le suka ia wa po matua fo la vea toto mawalunga ia pe o ngasi nga e lai tinga ina tino so tina ai fa taile li Laua fia wa ele tu ye pui ye yolon tino. Io. O pe ole na singa fa fanu tu lava. E fangu tu lava tato por kalame. Le wa ye le vai temi pe on faiatu. O le fa pe te faiatu tau fa afeatu. America wa tato lo lava. Where do we go get our information? CDC. CDC.com. O inayo America ye ale na o America fai tau latu al soifua maloloina latu county po fiel le nuolo no foi io na no fola ia fai tau pula mele tupu fai tainga i Long Beach ia fela tupu i LA ia fa pe New York ia fa pe State fa pe Hawaii na wai le umia na fai tau ia na malama le na e lo le ia le o mele ia o le telo le lu i tau le sa mai fa foi toni America le mata upule nei o le whamai. E lima tau sanga o tiel tangata le tui lea. O le tele nal mo li maule le sau fo lunga Facebook o mta upo lea. Ia mantua. Se lava i atu nu umal teimi na whaonga i ere tui le nei. Na oso lor whaama i lea o sa ili le vaccine. Feo sofisi atu nu ta tui loa. Ai mantua. O le emergency shots na. E se fangere in fava ne so America se fa tali se to fa pasia le FDA on tuila i leo fo mai tui leo tui matanga te nga lu fa le oti o le tui na le sa fa solo America mo lu mo le front line ia o sia tunu na tupo mta puli ia tui le ia mantua ia ele iro e tato pena pasia le FDA o le la to stete po la to tunu ia pe o le mataupu na o le ala na pe e le va ai fo ile e sia tunu i nei o le va ai fo i America le ala na le sa tama fai voice to malo o le presidente lo Trump e tau fa nga yoi pe ka tau fa nga yoi pe lava ina ia sa ili ile se vai fo ina ia vatu le tuile wa le lei i momore tangata ilo na ia tino le fora o tau avir whainga malo le nei wo iai. Ia male si vainga le si whailoa tu pere tato au mawhota. Ona o lai whaonga iai mo meo fuala au mea ai aina. O yo fuala au aina, sorry. O le apu, o le whai. Me ai umani au ngā.
ai se awa e vitamin D le tonu, vitamin C. Mataulia foi la, e iei istangata e allergic mele o le fai. Io e lesi allergic mo le moli. Ia whapena. O le ala na o le tau ma whai e pera wa se tau sa ili whape feo na whapaleni i le matua o le tangata ma le tino ma tō tonga. Ia, wa le sta mai titi, allergic. Ia, se tu lo lava i mea ola, Ia, peo so ua fine, analisa. Allergic ke le analisa melo le pusi. Ia, e vai tulo, ia, e ta alo tau la, ia na fula leo mata. Ia, o vainga na, tatou te mata umalawa iei, lalafo na fisili iei tui lea, pe ini me whare e a whaine oso allergic ai, oi, po a mea ai, na ewa ie whaire fisili whapena whai tonu, ia, ona e tango lea whailonga, a whapea o le whai ioi, avocado ioi, avoka. Ona i loa i lea la tau, ona tui lea, a lau wa i loa. A tupu swawela, ma whai la tau tongo fiti eiro tangata pe a tupu, se whalavelave. O le ala le na o le whatoa pasia nei a Amerika le masina le nei le se furu ma le lua tausanga na ilunga o le tui na whanau le wai nei le o pasia le FDA. Lona winga o le a matan te tui ta meti i le vaenga o le capital le se furu ma le lua o tausanga o le se furu ma le lua wanga i lunga o tausanga ma le se furu lua whatoa a mata le tausanga se furu ma le lua a ngai lalo ia toi titi lava pei o Januari e finalize ato o mai le sa i linga ato le tui ar whanau ia pei e tau whatina talinga fo le staini ia ai au ngā fo le ti ngā iro talinga toi nofo fo le toi mafo fau hape te loa sa o si le pea whai le tui o le vai o le tui lea mo lewa na ta tui tātou i tui whaangata. La tua le Spanish flu, ta tui e ia tātou vai le, sao mai a tātou wa. Ia, o mau ta tui fulu. Ia, wa telo le mau tui pensini, ta tui le tino, a le telo na mau meton. E leo i leo tātou, po whea me whai ene i mea a. Ai, ai whaftai i leo tua, o le e wha manino mai lava. Ia, peo mantua le, o aso ia sa wha o ngā i mea ola. Sa siake i tui nei po le ale reaction o le mea ola i oe. Pe au ngā po le ale marosi o le ale vai vai. Ia o le teimi lane, ia lewa whao ngā sao lava le mā o le scientist. Tu mai ele tua sa ili le leiwa wa ila to microscope mea umalawa. Sa ili e tesa ia vai ia vaccine nei. Au le i whao ngā ina le tino o le tangata. Ia peno tau le temi o sola, io lala na le to tele lalo langi na filosofi freila to tuile le emergency. Ia mantua le tamana na o la saua, e le pasia le FDA, ta ilo ia lato, le lan tele maua e fo ina mai. Le lato fo fa mai tina fo le tui lato a maua, ia to low lava, ia mamaliu atu wai. Ia pela o vanga na e tate vava ai e tato fo ila ia, io e peo Amerika le vai temi le nei, ia mai aso la songo fo i le mato fono ma le tau ato le official CDC to e whamanino ato le tūlanga o iai ia la fo le puipuinga e tā pena iai mato le tuilon tolu le booster shot le tā penanga le iai le tuilon tolu ono le sawa le tama leo delta ia peo lai lele malva lele na le mfato ulu malisiama e tawa whai mai al wha mai le sustu ai ngā siyama lava. E sau mai le sauce le te vai e ese fwero vai tu le ate le wha tusa mai la tu le onga o le sau al wha mai le nei. Ia, peo sina wha popo atu le nā ma sina talatala no atu nā i le tato au mafuta ia la tofu se teimi whanongo mai wha mole whai o tō tui. Whai o tō tui wha mole. Awa te whaalongo fo is tangata, ia. Nā e tango ata pēla o Facebook, ta pēa te loisi mau mea, ai mata le leia o i e lau TV, whai tau le lei. E tau mea TV po whea te whai tau iai, ma e mata ia i New Solo au mai,
Ia o le mane ia foi na tene foi malama lama. Ia mafsosoani ai i le nei vai tau. Pei o le lesi tuainga lesi wha mai tele le wo o mai a mai se lava le tupulanga le o le luas fulu. Ma le sfuma fitu ma luas fulu. Le wha mai lo le overdose. Tole. Wa e tele mai lung e whai le sau al tauta a le sau fo le overdose o tamaiti a o ngam tautia. Whaasara solo tiri la le sfuma le whaanga i lunga la i le luas fulu. Matau tia le overdose ta mai tile wai ai. Lan mafuanga. Depressed, stress, wanna be, maybe. Ayo tamu whaila to e whate tai, they want to try it for themselves, and then they hooked. O le lako overdose la lei ai, ia e sau mai I vaila au fo I whasaina mai whafo. Le winga whamtalanga I whafu ato vaila au I whaunga I whalmai. E whala au nei o le o cocaine. Ia o le maa. O mea umalawa na. Exorcist. For my telena. Whala au le hanga na. O le toa telo tamaiti. Moni le ia. E a whaina lo lato mafo fau le me tau o le birth defects. Tambare na tau o le stress. A stress mafo fau o le tamaititi. E le mawhai e tamaititi on develop the homos o le mafo fau malon tino. Ono fo o leila I titi lava le mafo fau e le I tai lava ono o le tūlanga fau lea e matua ai le mafo fau o le tamaititi. O le stress la molo na winga malawa ai mai se tātou mātua. I le taimi foi le te tala noa ati lo wa whenipolo ati ai osu mata matiti. Whamailo tala tātou. A le ngutu oso I le tene titi mata matiti. I leo se ngutu oso. Whapenala ua whine isi taimi. No foro whapea. Whaatai o lo te vātou le tupu mai. O le oso mai. Whapele. So no foro so mafo fau le titi porani si au wane whai The best treatment, just be calm. Let things die down for like 5 minutes or more. And then approach matter again with a different attitude. Le whamai na ale ma whai e tātou mātua an so swani tātou whanau. E stress lo tamaititi, e le oso la seita, o le whainga le nā le stress. E mo I lava e tau ai solo tamaititi e mea I me I ele o ita tamaititi o la stress tamaititi trying to find a comfort, trying to get the point across. A ele o ma whai for tamaititi na tala no ai. Ioi. Pei o le tele le na o la pokalamo te tala no I tamaiti o tala vau. Ina ia malama lamai I lātou. Le taimi foi lea a stress a tala no atu mātua. Fai se tala le lei foi lea e wha encourage ai lātou whapea. I'm not feeling well. I can't hear what you say, Mom or Dad. I just need some time. O nei loa le ina. O la stress mafo fau tamaititi. Po e a onga. Po se mena tupu mai I se wo. Po se ase tala se tamaititi na whata wemu I a te ia. Tūlanga o malana, a vai e tātou iai. O le ti ngā I o le tamaititi. O na maua le tamaititi le tala fo le whapea. Pei e le ano mai e alo tamai a te amalo tina. Ai manatua, o lai ngā ngana lava le tamaititi e le ngā ngana wha tamaititi. A o mātua fo le walato I ro le lei lava lato whanau. Tātou umalau. E tupu role me whapeta matiti pe whai mai teita. I le tātou whaai matauri. E le o ita o la stress ta matiti tau whai se mea. Ina ia whaafile muai e ia o lona loto. Whaafile mo ia lona ia loto. Lala na e tātou tau ma whai e whai lea. E tala noa. Ave whai tamati whai e whaaiva.
ave whaasava vali. Pea uma mai a onga, pea o lea so tō nai, whaise activities whora pe o e pole a lava. E while mua e fwoi lea inga mai lo ma tala noa. E aru ese manolo tam mai titi ma le whale pone a onga. Ai alu se mea fōwele ta alo ai. Te vatu e, nai no whare whapea, mai o le fia e sau e valpaka pe e se a. Pe o la ngona na e whatupu ma fau ri tina ma tama. Me, myself, myself included. Yo for your tell. Sometimes, if I ask my daughter to do something, she say, no, I don't want to do anything. Then I go, why? And then I pull back. But sometimes I keep going and trying to find. But the more I push, the more she push back. And I go, okay, wait a minute. It's not her doing, but she's trying to find comfort for herself. She don't know how to say it and how she feel. Pela le mele na tama whai atua. O no se leo le mātua whapea. Ai e le whaalongo. E tatou wa ai. A se tākato pesele. So e fwoi male le tatou porkalame. Tatou whaawau le tatou porkalame. Toi vai ngol mata upula. Iona fas ngā solo ele mata tu tala mai Samoa. Mare. Fa ngā solo ele tatu po kalame le netu la fiafi. Ma lo lava le mafuta mai. Usamai la fa fonga le pese o saunia mo o tau le netu la. Taleni ua whaalia Whau au whau poi ma whaunga Foa ina mai e loanganga Ilo unei anganga Ia mawala tua whawhetai whaea Atia ole tangata Tumalona whaatawa Ai whaafo ia tu ole viinga Ile atua e ole mana Ola wa fiona e au mai O te au anga tuai Pa afeta Yesu ilo alofa mai Anganga pa ia ua mawhaiai
Taleni wafa avetai Tamailo talia inamai O te fia pese pese ai Movi inga ilo umatai Oni sifatuma oiai Oni fautu ama vai vai Ia whawhatai lava le temi nei walua se fulu mare pari minuta te ngai nei tūla e se fulu. Ia whataro whatu le pa ia male mamaru le tunu whai o le mafuta mai. I le lofa maranga le fia pito le ota whawhatai lava le mafuta mai. Ia ia le lofa maranga le leo le tua. Ia se whaavo pere tato prokalame tui le tui umi fuisi tala nui ia mata opu le ia ona se e leo tatu sa e tu sai mare nei tūla fiafi. Ia e pei ole tala no ina pe e tātou le mafuanga le stress o tamaiti. Ia o le ase sosoani a tātou mātua mo a tātou whanau. Io ina ia pui pui mai iri tamaititi. Ale ngata foi lea. E pui pui mai foi mātua le soli tu la fono. Io me foi lea le wha o lima. Le child abuse I tamaiti ia ma a whaina fo I le soifu o tamaiti I le suicide o pe o vainga na e te tau pe lava I ati tātou mātua o na tātou wa ai to o le lei o le tupulanga I aso nei wa le ma whain to tu sama le tupulanga fo I le sifuma le limo tau sanga wa te atu nei sawa tele technology ai mana tua foi tātou mātua. O mea o whai technology, o mea mana tau mo le lumana. Ia, e ele vai teimi e tupulanga lea. Leo amata na wawai tātou iai, wa mwhai lava no e nofo lava o ia ma oka lau whaatau lunga le telefoni, ma kiliva mai lo whale. Ia, wa amata funa wai tātou I tono maketi ua I whale o loa, wa loatua o ia, scan lau oi whaatau. Wa vai foi tātou wa whiwai, ia wa whaonga ia telefoni ta tongi ei whaatau. Ioi, o le te lei o le whainga lea mai I le whasu limo tau sanga. Ai mai se lava ia soifo maloloina. Ta talo e po ia Amerika, ia Amerika. E ilma fuanga. Al whatau vai o me man e ilma fuanga, ai o le au ngā ia. O le tau mawhai lea o Amerika ina ia pui pui ara si o manga lale wingo o le tala o le climate change o le tau mawhai e pui pui le tau mawhai Amerika e le tu e whaonga ina mo meo pepa ai whaonga loa technology ai sefele la au ina ia ma nawai o le tangata ma fresh air o le tangata ia whate ta ingala pēna la unga ruenga. Wa siasa atu e whaonga e mātou pepa. Wa technology atua o malava. Automatic, o mātou signature umalava, electronic. O mea umalava a mātou tau wala iti lava pepa. Tau mawhai ina ia whaasao ina le la au. Le sio manga, le creation. E au ngā tele mo tangata uma. Wa le telo la au ne ta tipi. I le lalo langi le nei, o le mai mau ia soti. Mai mau. O i eri wha moe wha pēa. E iwa ntoi fo I whau ngā whale I aso sa māsani e whau I piliki, whau whasima. Ia vai whole ale mā whau ata check leina mā whai e. Ta mā whai lato I whainu tā upu lea, ai sea. A mūre whale. E le whainga tāna fui. A mūr whale le tise, e le mū ato wai le mū le sima, e le mūr piliki. Ai a mū foi, e le mai e whale tō telo tangata I le asu o le telo vai la au I e whai lau papa. Ia, mai si a mea le roofing. Vainga e lu,
tamo whailava ina ia puipuia climate change. Ai masel soi fuo tangata malaloina. Neilo Filifilia. O whea sau oma iane I mawhawhaunga. O whela me sawa. WHO. Wa va ai WHO le lalo langi Atua. Matua oki a seta tua mio. O le tele le la au wata. Tele la au le whaongaina. Tele la au le mawhaina toi ola a o la au. E tofu ale la au male au ngā I le ola o tangata. Le pisa foi Amerika ia le mu le mu wai. Ne fai mai. So le mu ali na mu meri le vai aso li le mu lava. Le la fia ne masinga o le mu lava. E moni. Mo omi tele le mu lea. Wo faisi na fatu wai. Vaila le mo mori swinga le telo la au te tipi. Le la wa tipi vaila le alwa le tawa Amerika ta milo fapea. Saule fale na saule talua nei la ve ai Louisiana. Oso mai asa vili na to unga I mai north. To mo mai foi North California ia la auto solo. La voto anu. La foto tu leia to le afi. Wa le afi tau sau ia LA last week atu tu leia to foi sa vedi low pressure in sau ia LA last week. La foto tu leia to le afi. Na vai le tato ia. E ile taimi te tau on se sungu nuai ia maunga. E taimi. Ia te tauna sunu. Whapero tanga tau sole. Kwa e seali I kwa ngā me whapea. Nei ele o ngā. Ona ale se sunu wina la aulo le paina. Ele mwhai launa toi o la fresh mai. Ai vai launa a mune. E mune launa e tuana o ngā la au. Ai ato e tupu mai nei la le lanu na lau me mata. E te vatu e o le maa nei a ia. Na vai le fresh. Le telo le air fresh la sa wai. Ona ele teimi te tauna sunu. Ai e vai e tatou teimi se sunu wai ia fo. Fato anga le malo le fero. E loa la vai la tau kipi ese sua le tele se sunu nga polota. Le poloka ia to faola mai la au nai mu wai. O le manai ai o se o manga tatou va ai sa ili pe ia ton. Sa ili. Te vai te fai tau e va pesole. Ese foi mata utia ali o le mafo faunga o le tangata ali na o mai ele atua. Ia vai ai. E au ngā le afi to te sunu to e tupu mai la au fau. Ia. O le se wha muenga la whai a pela to e fo ia whale mesa iai. Whai whasi maa whapiliki. Ia. O le si tūle whape mai ia la le to e whaonga ina ia lau papa e whawai whale. O lungo roofing me o pena. Ai manatua. E whapena Israelu yaso ia sa eli lalo o lato fale. Na nofo I lalo. O no fiufile il palpala. Whapena falo tangata Israelu yaso ia. E whapena foi fale o le whai Amerika I nei. Ai mai sera tunu le Spanish. Tangata Spaniolo. Fia lato I lato. Wa vai whai e whingo lato fale. E sia whao ngasa lau papa. Ai tele in whao ngari piliki. O le malosi fole na piliki le taimi o le mafui e o le malosi o le au ngā fole ngā piliki e le vela I te tono fale ai malu fresh ia vai lai vai taimi nei a mai ne lau ka muka e fai se fale tipi la papa tipi e lava whaatu le umiatu a o tuna le vai men tipi e lau papa ta alai lai atoa e mawhaila anto toi se sila e se longa sua I lunga au la au tipi. Nanga atu toi la au fo e pala ana nato savili o ngai uma lano la au na le fio lai. Peo le ala na e vai tato ia ile e telo po kalame la tunu le nei. A tipi mai e Amerika le la au le lampa. E le tipi mai lungo I lalo a vai mauma e tipi mai lunga tumu le mauma. E tipi mai lunga ngai lo Filifilia pe sea. On fo I vavena to yola to e fresh le la lata I lunga le vela. Ia le la au fo yola ina. Mai le mana ia se to wa miore so le tipi mai lano a sa unila tafe mo vai lunga sa ia mato ia fa ina to malalo. Leise ia a fa se la au ta fio fe sa wal palpala.
Ia o le pe o sina whaopopo atu le nā le tātou matau pule nei tu nā fiafi. Ia o le tamu whai lava tau whaasoa tu pe lava. Le au ngāna o le nei o amnanga. E le ia mse se le sa ili nei mea. Ia la fusa tala ia o ngā mo tātou. Ia na mai fwere whaasoa tu lo topa. Ia malo to manu. Ia pe o le tūlanga le nā o le e tau mafau. Le ua mafau e le tonu le nei. Amerika. Mafau iai. Nā le whaau ngā lava mo meo si mā o mea. Wha si mā fale. Ja, to e fo I lava la I le me sa fai po waso I falo Spanish. Ale yo o mali European House. Vai sa wal palangi sole. Te kipi o mai lalo la our creation sole e fa wai fale Ja. Ia ran ole creation lava I nai al palangi o le fainga o le fale fa pipi ele la our European House. Ia sa le Spanish family ai palu yel kamale al fasima. Ai fa wal fale mana ia e malu to e fresh e fole e tono fale ia to e mana ia amur fale ia ele mu ato na mu ale waya ia ai la vea I mo to te le ainga pe atupu fala velave e ol time ma fui ia pe ole nasi na fata tala no le temi ia se I tala to pesele jas ia ona to e tali mo le to fa salanga ia na fa wa winna le tato upu encouragement word for us tonight. So let us hear this song, and then when we come back, and then we continue our program. Now it's 10:39 p.m. Friday night, United States. As we come back in 2 and 2.
Ia e whawhatai, whamaro lava le mawhita mai I le tātou porkalame. Ia e whatalo whātu lau tō whāta punu o ngā vale. Sui fo I le siu whonga o le tai au fo. Radio Samuelu USA from Australia. Tā lofa lava tō whine le mawhita mai. Ia whawhatai, tā lofa malo male. Malo le sui fo Manuia lau sunga pastor Fagalilo Samuelu al popo tuava o Matafeo. Malo le sui fo Manuia lau whiong whātou tu lepa whawhatai. Sua whapero whale tua lale le soli u lale sua. Ia malo whawhatai. Tere lava whawhira tu fo le tua whine atau lai. Kendo, ia whaio na mawhita mai. Ia mare nai tua o haio. Ia whawhatai vi ere lofa mare anga le leo le tua. But let me talk to you about our hottest text. Singa luenga pito I sili lava leo na whaingata po se mea mawhai ona e whatau na wina. E maua mai lele au onga Yesu ya mareko. O le mata au pui lima al whaipe fast fu mal tonu. Mal fast fu mal fa. I'm going to read it to you this way. You have heard the law that says, love your neighbor and hate your enemy. And then Jesus says, but I say, love your enemies. Pray for those who persecute you. Myself included. Trust me. This is the hardest scriptures in any Christian's life. Anything to do. It's the hardest thing for us to do. But Jesus was reminding us by telling us not to retaliate. Jesus keeps us from taking the law into our own hands or taking matters to our own self. By loving and praying for our enemies, we can overcome evil with good. Remember what happened to the Pharisees? When they interpreted Leviticus, the law, the chapter 19, verses 18, as teaching that they should love only those who love in return. And then we see in Psalm 139, the longest psalm is 119, also says the same way how we should treat one another through love. But the Psalm 119, verse 19, 139, 19 to 22, reminding us today, loving enemies is what God wants us to put into practice. As that meaning when they hate us, love them back, overcoming evil with good. Jesus says we ought to love our enemies. If you love your enemies and treat them well, you will truly show that Jesus is Lord in your life. This is possible only for those who give themselves fully to God, because only He can deliver people from natural selfishness. We must trust the Holy Spirit to help us. Show love to those whom we may not feel love. We must trust the Holy Spirit and His guidings so we can continue on to walk in the path of love instead of hate, like instead of dislike, honor instead of dishonor. And it happens to all of us when someone treating you wrong, of course you're going to retaliate. What is the first thing comes in your mind? Oh, I wish, I hope. Retaliate with words. Why? Because you're hurting from inside. Something that you did not want to happen to you, but somebody did it to you anyway, and I understand. It hurts you. Those feelings is so hard to repair. Those feelings is so hard to be comfort. Those feelings is so hard to understand. Even a pastor don't understand the words of those feelings. And Jesus says, love them back. Love them back. Even though they don't deserve it.
Love them back. Pui pui mai ai I tātou. Pui pui mai I tātou. Yet Jesus goes even further. He not only tells us to forgive and forget, but to love the one who hurts us and pray for that person's welfare. We must not erase them from our spiritual life, because later down the line, you will meet this person again. But it's better to meet Jesus in the midst of the sorrow, in the midst of the trouble that you're going through. And do we all experience when we're in depressed and stressed? It feels like God is not saying anything to us. He's there. He just sit and quiet. He just let you be you. He just wants to make sure that your anchor is coming out so you know how to turn to Him. And then when it's time to turn back to God, matala mayona au maisau. Mai opo ile tua pio tamatiti fole sa alu fa mamo oa. Fa amangalo. Impossible, yes. Without God's help, we're not going to be able to do it. But if we stand with God, we stand with Jesus, understanding our faith in Him and believing in Him, and oh Lord, and then when you see your faith is unconditional faith, allow Him to be the Lord of your life, to work through your troubles. He will. He will. First, to remember that generosity, Christ forgave all of us. That's the heart of God. You know, Satan was not the greatest God's enemy. We are. It's his own creation. The people that he created with his own image. God already knew Satan is nothing, it's not powerful. But it's the people. And look what he did. Even though it was going to hurt his heart, but he has to bring Jesus on the earth to die on the cross, on Calvary, to forgive his enemies, to have peace with his enemies. And then he erased the word enemies, and then we become servants. And then also we become children, adopted into the family of God. Manuia. But sometimes we don't handle this scripture very well. Myself included. That don't mean I'm a pastor, then I got it. No. I'm still a human being. Still a human being. You know, you've been on the road, the next thing you know, there's a car cut right in front of you, and then they call your name that you never expected. I go, oh my goodness, really? Still, gotta forgive. Forgiveness is a gift that comes from God. That's why we have to give that gift back freely, with an open heart and open minds. And Jesus says, it sets you free. That's the truth that comes from you. Forgive them. Famangalo. Famangalo. Because when we do that, we become the symbolic of God's love in this earth. And then we know how to love one another.
o le fia le nā male oli le fatu o le atua. Second thing is, we have to look at this way, being seen in other persons through God's eyes. Tāua le nā tangata e sila whanga le atua. He loves them just as He loves you. Don't hold on to your hurts no longer, but turn them over to Christ and ask Him to help you forgive others, and then love them just as He does. Ai whau tualawa tu spa iar whanau a rea tua. While you're hurting, God comes into your broken hearts. Le taimiro e mawhatia ai whi mai o le vave mai le nao le tua i ate oe wha mawhanwhana ma poa poa i ate oe. Whau tua oe le taimiro e i tai. But you do have a right to be mad. I'm not discrediting that. No, you do have that right. Because whatever you plan in life in that very moment, and then this person treats you wrong, it's like, really? Somebody might walk away from a relationship, or somebody is just about to walking out the door right now. Think again. Think again. When you came into that house without a key, you were allowed by someone who loves you. And then you're going to turn around, you're going to walk out of that door free because something that you dislike, something that you disagree with, instead of talking to one another and share the thoughts and to see where to find peace. Really, are we really going to look at each other and trying to make enemies for our own selves instead of looking at God and says, Lord, we need you. That's the way the world operates. But in God's eyes, when we're in that very, very sadness time of our lives, God understand. God understand. It's not by choice that God has to make this person leave, you know. It's the person that who lives because it's their own choice. O na vaile o i tātou o re ti ngā i o re tangata o lasa wha maone tau mawhai e tausi. It hurts. Just like the Psalm 19 says, great peace have those who love your law, your love, and nothing can make them stumble. Nothing. Mai le mā losi le nao le tua i ate oi. O le anga le leima le anga alofa le nao le tua i ate oi. As long as God is still in this world, we will have peace. Peace that only comes from Him, the peace of mind that we need all the time. God gives us instructions how to go through. The instructions that He gave us how to rewrite the blueprint of a new field of peace instead of go back and trying to rewrite what happened in the past. Remember, once you forgive, just forget. Let it go. Even God Himself promised you one thing. Once I forgive all your sins, I will not remember it no more. And that's what God is talking about. Time of fight. Great peace have those who love your law. See, God has planned for peace, and it is found in His Son Jesus Christ. That's the whole plan for your peace. It's in Christ, because Christ Himself announced to the whole world
the peace that comes from the world is nothing compared to the peace I am giving you now. And then the Bible calls that's the Prince of Peace. That's what Isaiah chapter 9 verses 6 is talking about. But we have rejected God's plan for so many times. Because we are still in the age of this world. And our lives, we are growing into it. Sometimes we're numbed. I don't know if that's the right word, numbed. But I think we can use that word. Numbed our mind. It's just like a person says, you know what? I need a painkiller. Give me 2 shots so I can ease up my pain. But not knowing those 2 shots is going to reactivate the pain that was just about to leave the door. Why I say that? Because I experienced it. Yes, I did. Every time back in the days when I have a bad attitude, I'll be honest with you guys. I go to the store. Just give me a bottle of Jack Daniel. Drink half of it. Trying to ease the pain, but not knowing is whatever I put in my body is not that easing the pain, but is killing myself. Killing myself. So why all these problems in this world? Because you know why? Because of sin. But Jesus says the problem is with us out of our hearts. Those are the things come from our hearts. Sau mai le loto, pipi I le ngutu, tau tala le ngutu, palapala I le tino le tangata. Lonola. Proceed every evil thoughts. Later. Adultery, fornications, murderers, thefts, you name it. Blaspheming, pride, foolishness. All these things Mark chapter 7 is talking about. We have to be aware of this. That's why the Bible warns us, let's not be drunk what the world is giving us, but what is Christ giving us is peace. Ole ona, ole waina ole larolangi, marisua malie ole waina, ole li. So you can go down the list and then you look at everything that go on wrong with your life. Tell them fight. Tell them fight, beloved. You know, the Word of God encourages us to see beyond our problems. The Word of God encourages us to realize that we need His help. The Word of God encourages us to walk with Him even though you don't feel like it in the midst of the storm. Esa vali foi le mai talato ina molo mato vai. Olai ole tino le I vai. Le tatu ia tu vai le tosoa. Anyway. But sometimes our hearts wants to go do the right thing, but our spirit, our body says, no, tired. Sometimes our strength says, yeah, we can do this, body. And the body goes, no, not right now. I'm just going to sit right here. But the more we sit and wait and trying to nursing the problem in our own self, it becomes a balloon. Put more air into it. Once it popped, now you're off track. More solita. More solita. You know, I always agree with this saying. You can put the gas in your car. You know how to drive it. Your own car. But if I
only put the cash in your card, only you can drive it. Not me. Same thing with the Word of God. The Word of God says, I can put my words a tattoo in your hearts, but you have to act upon. Oa pupungam fengta tatu savali bea. Never give up. Don't give up. The fight is won. We are walking on victory. Walking on victory. But what is the good heart? What is the best medicine for the hearts? To release their forgiveness. Don't become bitterness. Don't become sad. Don't hold those feelings out of you. I wish I can do this better. I wish I should have done it. No. Don't do that to yourself. You did all you can. You did everything great. You inspire yourself to do these things right. You understand what you did and you put everything into the plan and you walk through with your plan, and the Lord saw that. But if the other person does not pick up the slack, what can you do? And that's why I'm here tonight, just to encourage you, just to inspire you with the Word of God. Talofai. Don't feel sad. Don't blame yourself. I wish I can do this. You did your part. Now go extra mile. Forgive the person. And then you receive that peace from God. You feel the emptiness of sadness departed from you. Let's play another song. And then when we come back, and then we're going to play our news from Samoa. And then let's hear what is going on in Samoa today. Yeah, Faftai Lava.
Fatalo fato wa tamua mai Samuelu nei fo itula. E tu sol se lau fase fulu teams, po vaenga le New York, ma le soifua malolo ina na ta ape ai sa vai ima upolu, e fatau nu ule tuinga na i umale Manuia, i le strofi ma le sfraile, ananafi. O moli mawina mai nu uma ainga i tu atu le taulanga, e mai se fo i o nu tu taulanga, sa whainga tā lava o na o awala pe tai. O le ausia ai o le whaitau tu so le lua se fulu afe o tui wa uma o na whaonga, o se la asanga o whaititi ai le popolenga sa iei, i le pūlenga a untanga luenga o le soifua malolo ina. Na iei le mai tau e silia lua se fulu afe i la tau e le i whaiani tui mua mua. Mai tau ina fo i e le na o tangata ta i totasi, o lo o te ena le whainga o lato tui, ia lato lava a ia tatau. Peita ia iei fo i tangata lo lato te ena le tui ono o talitununga lotu. Ta uel pa anga o lo o ia te ena, le whainga o lona tui, o lona talitununga, e mawhai lava na pui pui e mea ai pa leni lona tino mai wha mai. Mai le mana o e tui atu ni sia ma COVID i tutonu o lona tino e ala i le tui. Na moli mawina le ofisa silo soifua malolo ina Dr. Nasser il fonomatu stala, e le te le se pasene o tangata e le i whaia tui, ai iai lava mea whaapena, ai alu lava, to e sui o lato mawhau muli muli, mai o le aturi loa ina pea le pūlenga. Taiminei pea e to e 5% o le au whai o i lato e anga waa mo tui mo mua e le i tui, wha atu sa le se lau sfulfa a fe ono se lau iwa valu, ua uma tui mua mua. Ai 5 sfulfitu a fe ono se lau sfulvalu le au whai o i lato, ua uma tui lona lua. O lesi 5 sfulfitu a fe maona tupu, ua uma tui mua mua, ai le i whaia o lato tui lona lua. Nisi o tala o atu il ta ilua i tula o lau tutu tangata i laina i faltupe i le tunu i le astonai. Talu mai le lua aso na tāpuni ai faltupe whamomoli. O le tele o ainga i fafo e lafo mai tupe i suafa o mātua ma tangata mātutua o ainga. O se tūlanga i whainga tātalu e le mawhai e le nā tangata matua o na tū i le tasi i le lua i tula. Na moli mawina le whaatalutali i le paolo o tangata mātua a e tutu whanau i laina mo le umesa i o tutonu o nā luatu loa leo le mātua e saini le tupe. Moli mawina fo i o lava i whaafea ngai ngam whaltua na tutu ai fo i lato i le laina. E tutu sa lava tangata i le taimi e tutu ai i le laina o whale tupe. O le whaafea ngai ngana iai na mai tawina le amato na tūl whaltua i le laina i fafo. Ai o ane o le atala o le whaafea ngai ngana tū i tutonu e tala. E le ifua tasi i se whale tupe lea wha manuia i tupe wha mamoli mai fafo. Tu sa lava le umi o laina a le vaenga o tupe tala le Digicel o le Western Union ma le Pacific Easy Money Transfer i Matafele. O tupe wha mamoli mai fafo, le lava o lo numera silia i tupe maua i masina o le tamau a inga o Samoa. E iwa se lau, valus fulua miliona tala al tupe wha asosoa, o le lua tasi, lua al malo upasia, mo le wha ngaio ina o na ngā lue ngā whai, ma le tamau a inga o le tātou tunu uleanga i atu le siva masina o rumanai. Inisi o tala o toe moli mawina ai fo i le so i Samoa mafua angol fina mai o tātou tangata inu i fafo, e pālota mai i le taimi o whai ngā whilwhiri ngā Samoa o lona pālemene. O le whaawa wai o na tupe silia i le tamau a inga o Samoa tupe wha moli mai fafo, lea fo i o toe moli mawina i le so, i le amata mai lava i le iwa i le tae ao o na tumu whale tupe o tupe wha moli e te an lava sfulua i le awa uli o wha la lava tau a inga i Samoa i ta whaala, ma polotito o whale e tala ai wha munianga sa saa mai a inga i atunu mamau. Ua ta pena atu le māloa le fas e teu le tula fono o whai ngā pālota i le aso lua le vai asa fau. Ina ia mawhai ai o na tue whaia whale pālota wha apitoa mō tangata i nuu i tua ma savai i upolu. Mō le wha ititia o wheo a inga le e tala whia ngai ai o tupe alu ma le saunga le mū. Ele o mautino ai le taimi nei se taimi o le pālota la ititi ai tū māloa e fitu o lo o awano o lato na fōa le maota whai tū la whono. Ai o māsala mia pe o le vai asa muli o le māsina fōua o ke topa. O le pālota la ititi fo ile nā, e sa ilima iai nis te maita i o le pāle mene, lea e o mai nei, e to tasil tina mauti noa e tau wā mai le pālota la ititi, le fio ngā lolo ama e setoa a nā lofi, lea na whaia i nā i le whaipule Filifilia, o le nā i tū mālo le fio ngā ai ono a whaese le umane o le la whaamsinonga. O watamua nā o le nei tū lā mai Samoa, Manuia tuenga o le nei fo i aso. Ia, whaftai lava le lua, mālo lava le mo tātou tala mai Samoa le lua ame Tanielu, ia whaftai tele lava le mo tātou tala
oto mai si o tātou atunu o Samoa. Ia nā o tō whaafonga ia telefoi mea o lo tupu o fo ia tātou Samoa o whai mai o whātua tua. Pei o le nganga lava le tātou porkalame e whamanatu pia lava. Se whai atua le tala lea. Even me, e o ia tia o te whātua tua I le tua. I'm still wearing my seatbelt when I go on the freeway. Protect. Usta ia e pui ai le ola ma le soifua o tangata. E o foi a tau le arifafa mai fo mai e fai se vai e fai leva se vai. As much as I have faith in God, I still have to listen to what the law of the land says. E au ngā e pui ai I tātou. A tātou whātua tua nina I le tua whapea mai e pui mai e le tua au. Moni, pui le tua oi. A rawa au mai e le tua le tasi o vaenga o lona mana e fesoasoani I ate oi. O le whainga tā I atupu mai le alwhanawela o ai le ala tua ia. Pela loto ina le sa nofo lungo le o lona fale o sau le vai. Alu atu ai le va le helicopter fe mai tala to ina le ai te whātua tua I le tua na te la vea I mai a tea ule nei vai. Alu atu ai le pau. Le o io tomato pau. Pepe o te whātua tua I le tua. Toi alu atu ai mare va apa. Di ai si to dio o tomato va apa. Whātua tua I le tua na te la vea I mai a tea. Nona toi pā le vai sau pā I le whare ta whea ma lemo ma liu. Aru atu ngā le langi whe maitala a le atua. Wāli tama. Whe maitala to ina. Nā le no whātua tua mea te sau I la vea ia uri I mai tā whenga ri I le woti. Whe maitala le atua. Wha tolu no watu ia te oi. Helicopter o le pau ma le whaapa. A whi mai lau tala, whātua tua I le tua na te la vea ia tau. Ale no latu ia la vea I oi whātolu. Ai wa le tali ala u. Alu watu ia te oi. Nau sina tala whare toi whātepa I ai le. Where do we put our faith? Are we using our faith in different ways that we're not putting it in the hands of the Lord? Because let me remind you this. E o whaia Israelu. Na whātua tua tangata Israelu. I le tua. Ai na oai ma oa o lawa I le tua. I mea nā tura o leo langa le nei. Tui amai whaere tui whamanatu I le tua. There's only 3 things will last forever. It's faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Let love be your highest goal in your life. Awai nere I tātou I tūlanga o iei mata upu nei I vāo tangata. O whangata ia. E lalana e whautua tuai fōi le. To fight it, I have to be careful to choose my words right. Ona ma ale le tunu. Te ua whaina se whinangalo. Wailo, e tu salawa po te whātua tua I le tua. Na o walu lawa whaile o tui e pui e ia. Pui ai le matua inga ma tamaiti. Pui ai ia o wō lau whainga luenga ma le e kāre sia o lotu ai. O le whangata I ora mata upu lea ai whaongai e tātou whape. I have faith in God. It's okay. It's all right. You know, God's going to take care of me. Ala e whautua mai lava lea tua. Sia le whaile tui. Mo umana maliu Yesu ki risa. Wa mai a iai o lana ngā luenga. O le whātua tua mai a tia. No chile oti. I sau sao I a tia. A le taimini nei. O lo iai tātou I te tonu o le lau ele nei. E tele whamai.
pua ngam whaing tā. Mai whana iei le tarano i au taua, ta ma whailawa se I tau wha mamala mai tātou. Ani niwana la ulu. Ai inu whana au. Au le mai o wha mai, a whi mai whatua tua I le tua whaola ia te oi. A le te le ilua onga o wha mai lea. Au te whai atu ia te oi. E matau tia wha mai lea. E tuai lo toi sau I ai wha mai lea pa ala vea. Tuai. A maua oi le wha mai wha pēr o le so se mai lava e whai tui ping sini. Ia vai. Laua iei. Ia. Ai nao na whai loa tu lava. E manao le atua e pui lava I oiro so I fua. Le mea le na tau o le stewardship manager or caretaker of God's belonging. O oe mao. God called you to be stewardship of His belongings. O oe e belong I le atua. O oe la e te tauna e tango e whaise mea e pui ai. You belong to God. Moni lava. Nā la tala no mai awa tuspai e vai a Peteru. Tau mua mofe mua le whai tau a toa pokalame re naro so ton. God called us stewards for His things that He owned in this world. God owned the world. He's the creator. But God also says we are stewards to care for the things that He owns. We don't own our life. God owns our lives. So we have to take care of our bodies. It's when we reject it, we rejected what God's already had in plan for us. You know, let's not see like, you know what? Te lelo fatu tuele tua. Good. Great. I asked Samuelu fama EPCA nana. I'm just saying. You know. Olala na ile the le stewardship, caretaker, manager. We have to manage things that belongs to God on this earth. I talked earlier about the climate change, life, our shots, all these things go around our circles. Na fa mai le tua tātou tausi ai man fa maoni. Ona fa o mea na whaie le tua mo tātou. You know, we have to take pride of taking care of all these things surrounding us. Fatalo fati a puava alfosio faftai le mafutamai tātou pokalame le neito na fiafi. Peo lana le na let's put our faith into the right motive, if you will. Whaonga te tau i ere tātou whatua tua i ai. Ai ona whape e whai maile nganga pai e a teo, for example. Samuelu, tau le whailau tui lea. Suswani lo tino. The Holy Spirit already knew this body is not going to be a forever body, but it's to protect the life that is living in, so God can continue to use you. And then also says, but don't give in to what the disease is saying to you. You have to defeat that by have faith in me and then take the medication. You know, take the medication. Because even the Bible says, you know, God used medicines to help our bodies, to heal us. That's how umatus pa iyo mene. Fatara no umala ba le tua. Lala foi nana Filifilia ile tua ila tu e ile poto o le ata mai o fo mai. O lo ia. So se matanga duenga. E pui ai lo tatu. Mola mafao nga ia lo tatu mola faltangata. But you know what I mentioned earlier, those three things last forever: faith, hope, and love. And
the greatest of all is love. Let me encourage you, my sisters, tonight. This is going to all the ladies tonight. I'm convinced there are 5 different ways we speak and understand emotional love. 5 love languages. I'm pretty sure all the ladies says, oh yes, bring it on, amen. Okay, let's go for it. Each of us has a primary love language. Each of us, right? Yeah, even though I'm not a lady, or no, I'm Samantha anyway. So, one of the 5 speaks to us is more profoundly than the other 4. How about the speaking the love language that is same with your husband? Sharing the same language. See, we tend to speak our own language as a result, we completely miss each other. You know, let's be sincere. We're even expressing love, but we are not connecting emotionally together. Sound familiar, right? How about this? Love doesn't need to be diminished over time. The end of the famous love chapter of the Bible, the 1 Corinthians chapter 13, says that love is great value and will last forever. In fact, the Apostle Paul says that love should be our highest call in our life. But if you're going to keep love alive, you need to learn new language that takes discipline and practice, but the reward is a lasting, deeply committed relationship. And then when you see this, Lord, thank you for creating each one of us so differently, right? So keep us from assuming that my partner thinks and feels the way I do. Please give me the patience to find out how I can most effectively communicate to my wife or husband or spouse. And that's why this love chapter is so powerful. And then he continues on to say that, dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other. No one has seen God, but if we love each other, God lives in us, and his love is brought us to full expression in us. So, words of affirmation. Words of affirmation. The words of the famous man always says this. What love can do, no man can hear. What love can do, no man can hear. See, when we look at that phrase, it is true, and sometimes it is dangerous when we're practicing. Because there's so much positive words that we can easily use. Words that to affirm that one you love. How about gifts? Giving thoughtful gifts to show you were thinking about someone. You know, all the ladies love flowers. Man, I'm trying to help you out. Acts of service. Doing something that you know the other person will like. Maybe take your wife out for dinner. Maybe take her to the beach.
Maybe take her to see her mom and her dad. Maybe spend alone time, right? How about quality time? Giving your undivided attention. You know? Priority. It's priority. And how about physical touch? Holding hands, kissing and embracing, putting a hand on the shoulders, or even just walk side by side. Those are the language that is missing today in relationship. And the Bible encourages us. There's no shame in love. So out of all these 5 languages that I mentioned, which one is yours? Which one do you think is speak deeply and is more profound for you? Do you know your love language? Your spouses? See, many couple earnestly love each other, but do not communicate your love in an effective way. That's why we see so many divorces, the high rate of divorces nowadays. Because one person is just staying in love and talking about love and work with love, and the other person is not pulling the side of the rope. See, if you don't speak your spouse's primary love language, there's a problem. Selfishness. Selflessness. And then your spouse might say, you know what, I don't feel loved by you. And then the next thing you know goes, you know what, I'm gonna go find somebody who care, who love me, who treat me right, fairly. What happened to the I do? What happened back in the days? What happened to those words? What happened to it? All those things come out when the love is not spoken in the relationship. The Bible makes it clear that we need to love each other as God loves us. The Apostle John wrote that God's love can find full expression in us. If that's true for the church in general, how much more true it is for a couple. Finding out how your loved one feels. Love is an important step to express love effectively. And sometimes we might practice the love conditionally. You know what? That love, you do something, I'll give you something back. We got to be careful with that love. We need to live in the love that it says unconditional love. It is the practice to it. It takes 2 people to make that work. But it takes one person to train, to be ready for that big challenge coming in life. Pastor D Silvale talo fai ya faftai tele lava le fata smai tato proclame sis. But we gotta remember, Father, help me to be a student of my spouse. Don't be afraid, don't be shy, ask. I want to know the best to show my spouse how should I react and how should I love. If you lost that step of love, always go back to the Father. Father, please help me. Where did it went wrong? Help me. Put me back on the path
of love. Please give me the wisdom as I try to live my own life so I can be able to care and love for others. John 13, the verses 34 and 35. It's amazing. It says, I am giving you a new commandment. I am giving you a new commandment. The covenant is love. Love each other. Just as I have loved you, you shall love one another. Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. A couple can be as disciples, practicing the love of God, remain faithful, and stay together in the peace of God. Le lofare na maleanga le leo le tua ya te tātou. Tātou te tau mawhai lawa whai me o lo tātou malosi. Ai a le line up fatasi marifina ngalo le tua. E sea ona di o le Manuia. And that usually happens when we don't remember the love language. And that's why many people are walking away from relationship, because either the father is too much on drinking alcohol, and that's the only time the love language come out. Well, let me tell you this, brother, you're doing it wrong, because that love language is drunk. It's not the language that your wife wants to hear from you. The wife wants to have the husband that is sober-minded, speaks the truth, and speak love. I don't care what anybody says. You know what? I'm drunk, and man, I love my wife. No, you're drunk. We don't talk about love when it comes to alcohol. Let's be fair. Because it's not fair to our wives when we do that. Because it's just the only time we think of them. And what about you just yell at her before you even go to the bar? And now you're drunk and say, oh man, I love my wife. I miss my wife. Selfishness. We don't do that. We don't do that. We must continue to be honest with our spouse and our family and our children as walk together in the light of God that it shines in our lives, and look forward to what God has given to us the next day. But what if God's calling you to do something that is very special in your life, and we are sitting at the bar? Suck him up. Not going to work. And then when things go wrong in our lives, we say, oh Lord, help me. Oh Lord, help me. We always have to come back and rethink again. We do have priorities. Why I'm talking to you men this way? Because I did it. I did it. And I thank God He gave me a third chance in life. Now I learn not to do. Now I see what God wants me to listen to what He's saying. It's hard at times, but I'm telling you, by the end of the day, whatever the situation that you're going through with God, you fight with the Holy Spirit, not a physical fight, but you argue, you're trying to understand what the Holy Spirit is saying. It keeps your spirit up, and you're so happy about it. Oh, I can feel it now. Trust me. He will shine the lights. And my advice to all the men tonight that will listen to this program, man, you guys are my brothers. The only way we can close those bars, those clubs, if we stay home. And that money that you work hard for the whole week,
goes to the bar. It goes to somebody's bucket. We are feeding to someone else's bucket. You know, alcohol is drug. Alcohol is drug. You might not think so, but it's drug. Ave ese ngila le pata ma le fua mo le tonu. Ave ese la ma le molo a ta'atia mai na le vai. Alcohol. Ave ese Atua manila a ta'atia mai na le fala la fai le alcohol po le fai. Po le ala va le fua la au le fai e. Mai le fai. E ti ngata tonu wa. But I'm advising, I'm only saying is, women's being treated wrong nowadays. Some men goes, no, even women too. No. I'm talking to you, men. We are called the heads of the household. God trusts you to care for his family. That's why we're stewards in a family. We are caretakers. We are managers in our family. We have to manage what God has given us. Ta maiti o le mea lofa au mai ele tua I se urunga li po se ainga ua whaai po ipo I le whea ngainga ma le tua. A mai ele le tua. E foi niso tangata te o whape a whape whela nei urunga li ele se whanau o I nale wa I ele whatua tua I le tua. God has his different way. He's sovereign. God has different way. Lalana na le fau tua tu lava. O tomo faita to whatever pair, you know, I work hard all week, you know, I deserve a 12-pack, a case of a Corona, you name it, right? Ya mana tua le lei. A alu a tōre lua se lau tāla I le pōne nei le pāpia. Sau le fale ai tangi atu le tamai te dad, tomorrow, can you take me to Medano? O ne e fia whaali I le whai mai oi talo whaise o tani ule se tupe. Ala walu umare tupe I ole ona le pā. You know. Tato wa ai ai. Toi mata le iai. Ona iau ngāre whautua atu whoi lea. E whisosoani e whoi moro tātou o langa tupu ai. A mana i le maua titongi avi ese le tupe lea tua ia. Whātau mea i la inga o le tupe to toi. Ma le tupe nā to toi. Ona e whawhetai i le lea tua o I nā tonu lava. E sa saa mai ai ele tua. Ana whamanuanga te oi. Lau tupe na toi. Lau wasi sila mai le tua wale whamaoni. Lau wawi ese lau la fonga. Leo mo whatau mea ai rona ainga tongi whale. Toi se fulu tā lale. La tala tuspa ia 10 times 100 folds. Le lo whanau le tua. E leo le tupe le mo moave se I whamanu mai le tua no. Tupe le muli muli. Le toi ro lima. La fa mai tala malaki fo le fa mai. Mai tala le tuaia. Challenge me. Pa wana le tem le tuspa ia le te whalongo I le tala na le tua. Tango lai lu I mai au lau tupe na pulai me la tupu ia. Challenge me. Tupe le nao le alofana I le tua. Le ala fwena le tala no Yesu lo ma le sitinale na le tasi ale tinari titoe tashirona a inga. Alea, ave uma I le tua. Ona ola na tupe sa fan. Na teu a wā. De ngā rua ngā re tua. Remember, God's give us strength to go through and to help one another. God loves you tonight. Awa te poli fo isi mau mea o lo pisi mai o tafa. Tama. Le la o mai le ki le sapa e pa e or whanau. Le la so mara so or whanau. Wa e sauni ea.
o e sauni e mo le sapa e pa e o le whanau. Nā le paua leo le atunu, this is the only country in the whole wide world celebrate White Sunday, Samoa. Number one Samoa, the whole wide world. E whai loto mātua, e whai loto tina, whai loto tama, au tala vote, you name it. Ai o mai a Samoa, so le, whai le White Sunday. Whamanatu ai loto o li whaola. Le loto tamaiti. We're going to play this song when we come back. And then we'll continue with our program because we're going to leave by 12. E tuatuangia fo itai au. Ya. O se mela whafonga le peso saunia mo tātou le netu la fiafi. Yo le temini nei wa tanu mari tato po kalame le si ui o le wha moi o le nei a fiafi. But before we leave, I would like to close with a short message. I hope that we come to the understanding that God is still speaking to us. Proverbs chapter 23, verses 15, this is what he says.
if your heart is wise, my heart will rejoice. So what God is saying, if your heart is wise, his heart will rejoice. It is hard to put that into place or comfort. Begin each day with a brief prayer, committing the day to God with asking him to guide you, allowing him to walk with you. Try not to walk by yourself. Protect your heart. Ask the Holy Spirit to pour his grace into your hearts. One of the ways God has revealed himself to us is in the conscience. Conscience has been described as the light of the soul. Even when it is dulled or darkened by sin, it can still bear witness to the reality of good and evil, and to the holiness of God. What causes this warning light to go on inside me when I do wrong? Imagine that you're driving your car on the road and all of a sudden it says check engine or service engine soon. And then you wonder, what is going on with the car? And then all of a sudden you start worrying, you know what? Right away I gotta go to the shop to fix what is the warning light is all about. Don't we operate the same way? Sometimes we keep on going and do things that we do is supposed to be do it right and not supposed to be. And all of a sudden there's a light that pop in from us. Maybe it says it's a stop light, or a warning light says be careful. And then what is happening inside of us is the conscience, given by God to steer us away from evil towards good. See, conscience can be our gentlest teacher and friend at the same time. And sometimes our worst enemy. Is true, so to speak. Especially when we sin. See, the scripture says, man's conscience is the lamp of the eternal. And that's what Proverbs 20, verses 27 says. In other words, conscience is God's lamp within the human being, the heart. Every time that light shines inside of us. And then 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 and 17, and this is what he says: rejoice always, pray without ceasing. Prayer is an essential part of our healthy Christian life, just as omitting and essential. It says like a vitamin. It's like a vitamin from our diet. Will make us physically weak. So a lack of prayer will make us spiritually weak. The Bible says, pray without ceasing. It isn't enough to get out of bed in the morning quickly, bow your heads, and repeat a few sentences. Instead, we take off. We set aside what is important.
we set aside what is specific time to be alone with God, speaking to Him in prayer, and listen to Him speak through His Word. If you set aside that very special time for prayer, God will speak to you. Sometimes we overwork ourselves at work. We're too busy to do things. We go this way, we go to this way. We're trying to fulfill what needs to be done for our day. But we're missing a point. It's prayer. It's the key that opens your spirits up to God and to acknowledge your Father who art in heaven. But even when we are busy, we can still pray, right? But in our hearts, we can pray anywhere, anytime, and God will hear us. Today, let prayer rest in your life without ceasing. And then Colossians chapter 3 verses 2, this is what he said. Set your minds on things above, not on earthly things. God is first. Because He promised, I shall return, and He kept that promise. Jesus Christ has also promised, I shall return, and He too will keep that promise. You know, I tip my hats to all the military families. Men and women saved this great country and the whole world. Their promise to their families is this: I'll be back. Knowing in their hearts their service in either death or alive. I love the General Douglas. He famous with his echoes, his words. It says, the hearts of the people of Philippines while they were under enemy, I promise I will be back. The word comes from the General. Amazing. And then we look at what Jesus says, I will be back. I will come back. See, we Christian look forward in Christ's return. It's the long process and a long preparation for us. The promise of the new world, and however, does not mean that we are to leave the present world as it is. If you read history, you will find that Christians who did the most for the present world were those who thought the most of the next. Only Christians who can cease thinking of the next world become ineffective in this one. I love what C.S. Lewis says, aimed at heaven, and you will get earth thrown in. Aim at earth, and you will get neither. And what you get, and what you're aiming to, His return. Ito yung feel my daddy. And this is our program for you tonight. And I hope that we're able to come to agreement
And somehow we can be able to work together and trying to help each other up through love instead of tearing each other down. We need to build each other up. We don't need to tear our bodies apart. It's already been apart. We just need to bring the pieces together. Allow yourself to be encouraged to one another. See, God blessed you to bless others. God gifted you so well so you can be able to gift love to one another, grace, show mercy, and continue to walk in love. Let us pray. Father God, thank you for your spirit tonight. Thank you for your presence here. Thank you for your kindness. Thank you for helping us. I pray, Lord Heavenly Father, for all our viewers around the world. I'm asking you, Father, to bless them and protect them and continue to speak to them. Some of our families are dealing with loss of their loved ones. We are praying, our Lord Heavenly Father, for peace and comforting that only comes from you. Father, forgive all of our sins. Let us walk in the light of your love. Prepare our hearts, O Lord Heavenly Father, for the next second and forevermore, so we see you better and know you are God. Thank you for this time, our Lord Heavenly Father. We'll be careful to give you the praise and glory and honor in Jesus' mighty name. Amen. Whaftai tere lava I le mafuta mari tato por kalame ia Manuia lava o re nea fiafi ia pore tai au fo. I le alofa mareanga le leo le tua soifua mai Manuia si wafonga o le tai au fo wafan. Soifua. Are you now when darkness seems to end? Where are you now when the world is crumbling? Oh, I hear you say, look up, child. Hey, look up, child. Hey, where are you now
Child.